Biyag, wenno patay. Inapalabas, malidayan ni Layla. Gapo ta iti sumaruno nga enrollment, ket idjayan bugalyon ti pagadalan na. Malidayan da ito'y, gapo ta panawan nan dagiti gagayim na adavina ken Roldan. Kabayatan na, agtultuloy matinsayo ni Rosana iti pannakilaban, gapo ta umadanin ti tournament da. Ket sigun ken kuana, aramiden na ti amin akabaalan na tapno mangabak. Nang runa pa'y ta inspirasyon na ti anak na ani Fatima, akadwanto ni Doray amang imatang iti laban na. Nagtultuloy mat ti kinasinged da Michael ken Fatima. Pinatgan ni Michael daytoy asumurot iti asyenda, ket ijay insuro na ni Michael ngagkabalyo. Kinid daw na pa'y kini Michael asumurot daytoy iti papanda iti simbonan amang buya iti tournament. Dimteng nga rod ti aldaw nga ipapanday di simbonan. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Doray, dagasentan ni Michael ija ili. Sigurado ka sumurot iti simbonan? Wen, sumurot day jay. Madlaw iti rupa na anaragsak unay. Naragragsak mo't lang no kadwatan ni Michael. Saan ka di? Ha? Una, Napatagak ka ni Michael. Amok dahi ta. Iso adi naklakit di paayan. Sumurot ka data ija simbunan. sige, dagasan ta ili. Agur uray lakit di day jay. Asidagtan ili. Naimbag nga oras mo, ma'am. Ada ka din ni Michael? Si kakayam, Fatima. Umay ko kumadagasan ni Michael. Kasta ka de. Awan ni Michael. Awan? Nagawedaklan. Sarugara na kano kapsat na. Mapan na ikan kwalta na. Kaasi kano kapsat na. Lo awan kwalta na. Imbaga na ka din no anya nga oras nga agsubli? Saan? Gamdo kasta nga akawit. Loniston sumagpad. Anya? Di na ka di imbaga no agsubli ita? Wenno saan? Kuna na lulisan pat na. Masapan to aga po ijay. Palbangon. Apag isunto. Nalawag to na sumangpat ditoy. Anya matan? Apay, Fatima. At ka dito lagan niyo? Wen? Ngam ininjanak? Masurunak unay kan pana? Masurunak ka talaga? Sa anak anapatag ka ni Michael? Kwa, pampanunutan na siguro ti kabsat na. Ang mga naawanin makan di kabsat na. Iso talaga nagawi. Sana bale, tapinatgan na kamot idi. Napantayo iti asyenda. At nagkabkabalyo kayo pa'y. Nagpaspasyar kayo. Akasla, adda nagkinaawatan nyo. Uray pay! Masurunak latakan kwa na! Fatima, dahito tilaglagi pa ma. Saan nga amin akayat mo kat mapasamak wano matungkal? Anya? No talaga napatag ni Michael kan ka. Rumbang amaawatam. Tanya nga'y tirik na ng tunubilang. Sumurot ka data makiragragsak. Ngam jay kabsat na kat awan ka na. Iso asaanan ngagsakit tinakam mo kan kwa na. Maawatam ko ba? Ala, unagtan iti kotseta. Mapantan. Saan ako na sumurot? Anyo? Naikatan tiganas ko. Unay kan aya Fatima. Intakit din. Ngamin, namnamaan ni Ophelia nga adda tamang buya iti laban na. Ngam, No saan tama pan?
Ang mga no maikat matiganas na makilaban. Oh, di maabak ton. Ala, mapantagid din. Bayam. Awisan tanto manan ni Michael iti sa bali agundaway. Intay to agpaspasyar. Talaga? Imbagam day ta, Katuan. Isuadikan kundi misuot dita. Madadaal ti kinapintas mo no kasta. Ni, agmisuot lata. Oh, kita man. Nagalasan taropam. Umisang ka mata. Win man langan. O sige, Intan. Sika talaga, Doray. Oh, makita. Inisang ka matlaan. Kasta, di kag mismisuot. Taluma at taropam. Rumbang akanayon ka na kaisam. Tapno saan nga agbaliw ti kinapintas mo. Nagsapakan nga imay, Michael? Sinambot ko tayo first trip, abas. Iso na sapaak. Oh, di ka mat nagawid di din napan alawas. Jak napagkadkadan ni Fatima. Amangan ngamin no gumura kanyak no jak patgan. Inawis nak ija asyendada. Insuro nak anag kabalyo. Anya? Insuro na ka nagkabalyo? Uy, mayat ah. Nasayat a tao ni Fatima, Roldan. Awan ti makunakan ko ana. Michael, nagaasat ka, tanaadaan ka iti gayem akas ken ko na. Sa anak amay ka rin agbali na gayem na. Gapo tabak nang. At dapay asyendada. Nagado ti kwartada. Nga mas daawak. Taiso pa mismon tinakisiningad kanyak. Amangan mo't no, agayat ken ka. Jak amo. O sige, agayat ka kadikan ko na. Jak amo, Roldan. Jak mat maawatan tirik nakan ko na. Amangan no, ayat daytan. Sa anak amay karikan ko na. Ket no bilang man agayatakan ko na. Saan kun to nga ibagbaga? Ngamin, sa anak amay kari. Uwan matkit di ah. Agpatingga kami latan iti panagpagayam. Kan amam kadi? Inawis na kamapan kami iti simbonan. Agbuya kami kano iti tournament ita. Oh, apay nga di ka napan. Sigurado. Dinagasdak iti ili. Kasano daytan? Adda ka mat dito eh. Pampanunutan ka ngamin. Sa anak lang aroden ang nakawid idi na panalawas. Ita? Sa anak pa nga gawid? Kasanukan ngay. Amang ano awanan ti kwartam. Awan ti igatang mo iti kanam. Adda pa'y kwartak, Michael. Kan di nakpakadanagan. Amumat nga uray kasano. Adda natin nga papitag. Nga uray sa gabasit laang. Saan nga umdas dayta? Michael, Umay kay kan iti kanan. Kan kwartam. Kan nagpailita ita. Tainta gumatang iti masapsapol mo. Amang ano matan ti maisahang mo. adda. Adda? Apay di ka mangmangan? Saan pa yan naibus ti bagas mo? Kat no adu medya ginatang taidi. Sige. Agpailita ita. Tainta gumatang iti masapsapol mo. Narigatan. Amangan no agbisin ka. O sige, no day tati ko nam. Agpailit ang arod. Awan ni Roldan ah. Nakakandado mati kalapaw na. Sa dino nga tati nagturungan na. Ay, urayak lang. Sa anak nga agawid, aging gaadyak mauray. Buanya, nakasagana kan Ophelia. Wan, Master. Agnerbiusak, daklo ko. Anya? Sigamit dalen. Kasla di mo napadasan ti kastoy. Ay,
Nalabi, tagaputabakot ako. Iso akas to'y tirik na. Naglaka ako, nagnervyos. Ophelia, anak. Kabaalam ka di talaga. Wan, mama. Ala, agsagana kan Ophelia. Mangrugin tilaban. Umarkan, Fatima. Ijay abanda ti pagtugawan tayo. Mangkita tayo ti pagtugawan tayo ti sango. Sige. May mayat no iti sango ti pagtugawan tayo. Tapno makita ta na imbag ti laban. Sa balimat nagitaglablaban. Saan ani Ophelia? Abangan mo nalpasan tinaban na. Naladaw tan sa ngamin na nakasangpat. Nasa pa pa'y. Basta, ang tugaw ka na ta dito. Amangan mo labanan ni Ophelia ti sumaruno. Kalpasan da kita. O sige. Amangan mo isudan ti sumaruno. Kalpasan ti madama alaban. Sumarunong ang laban, katawan sa Bali, Nodi, ni Victoria Magsingaw! Fatima! Labanan ni Ophelia! Ikalaban ni Victoria Magsingan, katawan sa Bali, Nodi ni Ophelia Dakloho! Sabali ti garaw ti kalaban ko. Sabali ti wakas na. Sabali at talaga ti style na. Bumangon ako. Amukon ti style mo. Kastagayan ti kayat mo, ha? Naadal kon ti wagas mo. Jak na siputan ti garaw na. Ni Dory kan Fatima. Bumangon ako. Ophelia! 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 Sigay! Kogtaram, Ophelia! Sigay! Gasto! Makaungot ti ropa na. Gapo iti panang tako kan kuan. Ups! Ups! Sabali man iti wakas na. Maabag ang sakit. Maabak nga ta ni Ophelia, itipan na kilaban na. Gagayem. Di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Saan na pinatgan ni Michael tikid daw ni Fatima asumurot da ito'y iti ipapanday jay simbonan. Maditirik na ni Fatima apinaay ni Michael. Gaputenin dyan ni Michael. Dinan kayat ni mapan jay simbonan. Ngam idi agangay na ay ayo matlaeng. Kinuna ni Doray ngaddan tugundaway ngagpasyarda kini Michael. Ijay simbonan iti laban ni Rosana. Sabali tinadlaw na awagas ti kalaban na. Ket dita, agdwa-dwa daytoy, no abaken na wenno saan. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Makaungot ti ropa tayo kalaban ko. Gapo iti panangkog tako kan kuan. Sabali man iti wagas na. Maabak ang sakit di. Dayta, agkaraw manin. Bugbugan!
Bayat ti laban mo, Ophelia. Laglagi pang ay ayam laing daytoy. Ngem si putam ti garaw jay kalaban mo. Kabalam dayta. Wan, Master. Ulita. Kabalam dayta. Adayta, nalpasan ti time out. Agsagana ka. Wan, Master. Amo kundi style mo. Ita, syakmat. Ya! 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 Timuak dah. Ya! 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 Dinarabak itinadalaban, katawan sa bali, nudi ni Ophelia Daklo! Nangabak ka, Ophelia. Ophelia! Kablaawan ka! Inarakop nak, Fatima. Oh, siyak mo ti umarako pa, Fatima. Ophelia. Agyaman nak iti kaadayo, Doray. Agyaman ako, Nay. Mapaling kadimat asaan kami nga umay. Ay na, naglaing ka gayam iti laban na. Talaga ka ba alam? Naglaing ka ako, Mugtar. Nagado ti puntos mo iti kalaban mo. Ophelia, at dapay sumarno alaban mo. Sika tinangabak, iso alumaban ka para iti championship. Wan, Master. Lukasta, lumaban ka pa, Ophelia? Wan, Fatima. Wan, lumaban pa ni Ophelia. Fatima, no abakan na ita ti kalaban na, ison ti champion. Sige, Ophelia. Kabalam na ita. Aramida, para kan ka. Para ka dilangin ni Fatima. Siyak ngay. Kan para kan ka, Doray. Para kada kayo amin. Sige, lalaingam, Ophelia. Para iti championship, agbalubal dagiti agpada anangabak. Awan sa bali, nusan, ada Gregoria Cruz, ken ti kalaban na. Awan sa bali, nudi ni Ophelia Daklo! Nakapsot gayam ti kalaban ko. Saan samatan ang makabangon? Pinangabak para iti championship, awan sa bali, nudi ni Ophelia Daklo! Siya ko pinangabak! Siya ko champion! Sige, sumurot ta ka da, Ophelia, ijabalay ta. Inton bigatin nga agawid ta, Doray. Ammo ka. Isungarod anangala ako iti pagsukatan ta. Taamok matlaang amaturog tay gibalay ta, Master. Wen, kayat ko. Sarsaran wan ta tilugan da. Aglayon tayo kanon, ijay balay ta. Kablaawan ka, Ophelia. Sika ti champion. Kat adagundaway mo ang makapan, iti sabalya pagilyan, tapno makilaban. Ha? Wen, kasta ti kuna ti maysa anangato iti turay dito'y simbonan. Anya? Iso ti makaamukan ka. Nulakit di takayat mo ti mapan, iti sabalya pagilyan, tapno makilaban.
Jak masigurado, master. Mayat day ta, Ophelia. Agasang, makapan kay ti sabali apagilyan. No ita, awan pa'y dayta iti panunot ko. Sige. Panunutan pa'y anaimbag, Ophelia. Umay kayon. Intayon ijay kusina. Nakasaganan tilamisan. Sige. Hamok ang mabisin kayon, Doray. Sumango tayon itilamisaan. Sa anak pa yung makaturturog, Ophelia. Kaya't kakasarsarita dito ruar. Ngam, rapiin. Umay kan, Fatima. Ingka maturugang. Sa anak nga ro na makaturturog. Bayamon, Doray. Agsarsarita kami pa'y. Sige. Ang makitugtugawak mat dito'y Aggigidan tayon ton asumbro. Ophelia? No jakla pampanunutan nga anak na kada master? Kan Lola Dalen. Ibagak ko ma. Asikan ni mamak. Ha? Wen? Ngamin. Kasla si kamot ngamin ni mamak. Kayat ko apat yan dayta. Anak na kamot ngamin the master. Kan Lola Dalen. Ko, Fatima. Apay analagip mo ni mamam. Saan ka di akagurguran? Talaga akagurak ni mamak? Imbilang kon anatay. Kwa. Si kamot, Fatima. Mala, baliwan tayon ti saritaan. Saanan amay papan itiinam. Ulitag, Fatima. Ipatpatag na katinam. Oray sa dino ti ayan na ita. Adda kalat na iti puso na. Sa anak anapatagkan kwa na. Kanaguray ka. Kunam asaan nga iso ti pagsaritaan tayo. Nga may papanmat kan kwa na ti bagbagam. Muna niya. Kwa. Sa balilangan ti pagsaritaan tayo. Saanin amay papan iti inam, Fatima? Kat, kumusta ti panag-aral mo? Nasayat mat. Nangato dagiti grado. Kati boyfriend mo. Saan ka di ako namidi nga the boyfriend mo? Saan ko boyfriend? Ngam crush ko. Ni Michael, Ophelia. Tinatar a lalaki a pobre. Ha? Crush ni Fatima dayjay. Naasidag tirik nada iti tunggal maysa. Nakaturugan ni Fatima iti silid nga ayan na, Ophelia. Loray. Di kagsangit amangan no makadlaw. Kasla jak malapdan tirik na kitay. Kasla kayat kon nga aklunan kan kwa na. Asyak ti inana. Anya, saan amabalin Doray. Saan tang no anya ti ibunga na no aklunam ti amin? Amangan ipakaam na pa'y iti amana ti ayan mo kat delikado ka. Doray. Saan amabalin ang maamuan ni Solomon ti ayan mo? Amangan no patayin na ka. May sa ti sao ni Boss Solomon, Ophelia. No imbaga na apatayin na, aramidan na. Wan. Amok dahita. Isu asaan anasaya at nga aklunong ti amin. Agtali na apalimod ti kinataom, Ophelia. Tinapatag, uray sag paminsan, makitam ni Fatima. Wan. Ngawatak. Kasano? Ituloy mo asapulan dagiti singin? Wan. Dahita ti aramitak. Ita tanalpasan ti tournament. Sapay kuma, tamasapulang. Aramidak ti amin nakabalag. Unggayang, ikan ka manan iti kwarta. Adda itid ko kwarta kan ka. Anya. Basta awatam titid ko. May mayat matlaang no addalat ta kwarta igam mo.
Agyamanak nga rod no kasta. Agyamanak unay, Doray. Nagmayat ti agpainit ti paraangan da master. Makapabang ti malangab ko nga angin. Nimbang agsapam, Fatima. Agda kagayam dito yung parangan. Hello. Good morning, Fatima. Kastamat? Wan gayam, Ophelia. Mabalin ka di akanayon kami nga umay ditoy? Apay kit din asaan? Umaya kagadal iti karate. Kayat ko ti agbalin, akaskan ka. Ha? Apay, di mo kaya tisurukan ka apan nakilaban, Fatima? Kayat ko Wan, di kagdanag. No dawayam, umay talat ta ditoy. Kat no bakasyon mo, agadal kay ti karate ditoy. Kasta, ti ko na ni master. Wana, kayat ko dayta. Nakasaganan ti armusar. Umay kayon. Ola, intayo pa agar mo sa. Oh, at pwede ka nam, Fatima? Agbusog ka, ha? At pwede si Dam, naimas dayta? Wan, naimas na talaga dayta. Amuyo? Kanayo na kastoy ti isagana idi ni mamak na armosar ko. Idi ubingag pa'y. Kwa. Ala, mangan kakit din, Fatima. Siyak, tinang isagana iti dayta, apok. Agyaman na, tamagustuham. Wana, magustuak. Kinapudno na. Kailiw kon ti panangasikaso kanyak ni mamak. Ha? Wen, malaglagip ko ngamin ti panangasikaso na kanyak idi ubingak. Nang runa, no kastoy amang anak. Kurang nalaengan asubuan na. O sige. Isya kung ti mga ramid iti dayta. At iti ka na. Subuan ka, Fatima. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Rilliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!